Znači za komunikaciju između dva routera potrebne su nam 4 adrese. Imamo dakle network adres, imamo defaultni gateway, prvi host i zadnja nek bude broadcast adresa, ne treba nam više tako, zato što možemo koristiti defaultni gateway i prvi host umjesto prvog i zadnjeg hosta. Tako da nakon što izvršimo subnetiranje zadnje mreže, odnosno net 3, dobit ćemo ove adrese. Sad sve što treba da uradimo jeste da dodijelimo adresu njegovom routeru, odnosno ovom je interfejs koji se nalazi pored routera. Evo ovdje imamo R1, R2 vezu, imamo ovu adresu. Sad to treba da dodijelimo. Otvorimo router, vidimo da se već nalazimo u privileged exec modu, prelazimo u konfiguracijski mod, vidimo kako se zove ovaj ovdje interfejs, on je SE, odnosno serial 001. Kucamo interfejs SE 001. Sad kad smo ušli treba da mu dodijelimo njegovu adresu. Rekli smo da je veza između ovog i ovog routera, ovo nek bude, evo primjenovat ćemo ga router 1, ovo router 2, ovo router 3. Veza između R1 i R2 je bila ova, znači ova adresa, ali ovo je mrežna adresa. Sad treba da dodijelimo prvu sljedeću, znači ovome interfejsu ćemo dodijeliti IP add 172.168.1.65 i njegovu subnet masku 255.255.255.252. Nakon što smo to uradili, kucamo no shutdown i znači ovaj sad interfejs bi trebao da bude upaljen. Sad idemo za vezu R1, R3. Veza R1, R3, evo je znači ova adresa. Sad kucamo. Izađemo iz ovog interfejsa, prelazimo u gornji interfejs koji se naziva SE 000. Kucamo SE 000. Kad smo prešli u taj interfejs, dodjeljujemo mu njegovu adresu IP add 172.168.1.69, znači sljedeću 255.255.255.252. Kucamo no shutdown. Izađemo iz ovog, prijeđemo u privileged exec mode, kucamo copy run start da sačuvamo. U redu, sačuvali smo. Sad idemo na router R2. Otvorimo router M2, vidimo da se nalazimo u ovom modu. Sad kucamo conf t, kucamo interfejs i ulazimo u ovaj interfejs serial 000. Kad smo ušli dodijelimo drugu adresu, znači onom je prvom smo dijelili 65, ovom je znači dodjeljujemo 66, a 67 je broadcast adresa, nju ne možemo dodijeliti. Kucamo IP add 172.168.1.66 255.255.255.252. Kucamo no shutdown i vidimo da su se povezali. Sad treba da uradimo i sa gornjim, ovo je interfejs SE 001, znači izlazimo iz ovog, ulazimo u SE 001. Ovo je veza R2, R3. Sad kucamo IP add i vidimo ovamo vezu R2, R3, 172.168.1.1.72, ovo je network adresa, znači sljedeći će bio 73. Kucamo no shutdown. Ono što je bitno, a ja zaboravljam očigledno, jeste da zapišemo koje smo koristili ovdje. Znači ovdje je bilo 1165, ovdje je bilo 1166, ovdje gore je bilo 11.69 i ovaj interfejs je bio 11.73. Naravno moramo zapisati ovdje koja je ovo. Znači veza između prva dva je 172.168.1.64/30. Subnet maska 255.255.255.252. To nam je veza između ova dva. Veza između gornja dva je 172.168.1.68/30. 255.255.255.252. Veza između ova dva 172.168.1.72/30. 255.255.255.252. Sad treba da podesimo još ovaj router 3, uđemo u njeg, kucamo enable, prijeđemo u ovaj mod, conf t, prijeđemo u ovaj mod i sad vidimo koji je ovo interfejs, SE 001, kucamo interfejs SE 001.
I njegova IP adresa je, ovdje vidimo, znači ovdje smo koristili 7.3, ovdje će biti 7.4, 172, 1.6, 1.1, 7.4 i subnet maska. Kucamo no shutdown, možemo ovako skraćeno samo no shut d. Evo vidimo da su pozelenile ove dvije gore lampice, znači da radi. Exit, prešli smo u privileged, copy, run, start i kopiramo, sačuvamo, to je to. I ponovo, zaboravio sam podesti taj treći, idemo conf t, interface, ovaj je bio 001, ovaj će nam biti 000, SE000, IP adresa je 172.1.6.1.1, ako smo ovdje za ovaj koristili 6.9, za ovaj ćemo koristiti 7.0, subnet maska i no shutdown. Sad ćemo vidjeti da će pozeleniti ove dvije lampice. Exit, copy, run, start. Ovo možete copy, run, start koristiti na kraju, ne morate svaki put, ali ja sam navikao nešto svaki put, pa to bilo to. A sad kad smo povezali ove rutere, trebalo bi da je moguća komunikacija između ovog i, na primjer, ovog vamo računara, znači preko svega ovoga do ovdje. Sad ćemo pokušati da pingamo 172.1.6.0.2. Međutim, piše nam destination host unreachable. Ono što treba da uradimo sad jeste statičko rutiranje, odnosno treba još da podesimo ove rutere. Treba da mu damo do znanja vezu između, na primjer, ove mreže i ove vamo mreže. Sad ulazimo, na primjer, evo, u ovaj R2. Trenutno se nalazimo u privileged exec modu, kucamo conf t. Ovdje se radi u ovome config, odnosno trećem modu, ne ulazimo ni u kakve interfejse. Ono što nam sad treba jeste IP root komanda. Kucamo IP root. Nakon toga dolazi mrežna adresa, odnosno ova ovdje net 4 172.1.6.0.0, njena submaska, ova 255.255.248.0 i udaljeni interfejs, odnosno ovaj ovdje interfejs 1165. Pa sad evo kucamo mrežna adresa, njena subnet maska, zatim ovaj ovdje interfejs, zato što preko njega ide, sad kucamo 172.1.6.1.1.65. I podesili smo IP rootu za ovu mrežu. Sad idemo ovu mrežu da povežemo sa ovom dole. Kucamo isto tako IP root, mrežnu adresu net 3, to je 172.1.6.1.1.0, njenu subnet masku 255.255.255.1.2 i opet je isti ovaj udaljeni interfejs 172.1.6.1.1.65. Sad smo povezali sa ovom dole i ostaje nam još ova gore mreža. Kucamo IP root 172.1.6.8.0, njen subnet masku 255.255.254.0 i udaljeni interfejs u ovom slučaju ide preko ovog routera na ovaj router. Ovdje sam zaboravio napisati, sad ću to odmah dodati. Ovaj je išao 1.7.4, a ovaj pored toga je 1.1.7.0. Znači ovaj je bio 1.6.9, ovaj je 7.0, ovaj je bio 7.3, ovaj je 7.4. To možemo vidjeti iz ove ovdje mrežne adrese. I sad kucamo taj udaljeni interfejs zato što će preko njega ići paket. Evo vidimo, znači ovdje, pa na ovaj, pa na ovaj, pa gore. Kucamo sad još ovaj adresu ovog interfejsa, to je 172.1.6.1.1.7.4. I sad smo napravili vezu sa ove mreže sa svim ovim ostalim. Da bi to provjerili, kucamo show IP root, ali ne u ovom modu, već u privileged exec modu. Evo vidimo da nam je promijenjeno na S, to znači static. To znači da smo izvršili statičko rutiranje. I vidimo preko kojeg ovo via, znači preko kojeg interfejsa prelazi paket. Znači preko ovog ovdje 1.1.6.5. Znači veza između ove i ove mreže bi išla ovako. Copy, run, start. Sačuvali smo i sad to uradimo sa svakim ostalim. Evo radit ću pojedinačno, pa pratite. Otvorili smo router R1, hoćemo na primjer da povežemo ovu net 4 sa ostalim mrežama. Možemo odmah provjeriti
show IP root, znači piše da je connected, ali ne piše da je static. I sad radim, ulazimo u conft, kucamo IP root, idemo na primjer sad sa ovom gore zelenom mrežom, odnosno net2, kucamo mrežnu adresu, njenu subnet masku i udaljeni interfejs, u ovom slučaju je 1170, 172.168.1.1.7.0. Povezali smo. Ove dvije mreže su, znači ova dole svjetlo plava i crvena su već povezane zato što izlaze na isti router. Sad još treba da dodijelimo ovu žutu mrežu ovoj crvenoj i kucamo IP root, njenu mrežnu adresu, subnet maska i udaljeni interfejs je ovaj 172.168.1.1.66. Kucamo exit, nalazimo se u privileged exe, kucamo show IP root i vidimo da je static. Kopiramo, odnosno sačuvamo, nemojte to zaboraviti. I idemo još ovu zelenu mrežu, odnosno net2 da povežemo sa ostalima. Idemo odmah show da vidimo jeli. Nije, sve tri su samo C, odnosno connected, treba da pređu u S, odnosno static. Kucamo conft, prelazimo u treći mod, kucamo IP root, evo idemo sa crvenom da povežemo, odnosno sa net4. Kucamo njenu mrežnu adresu, kucamo subnet masku i interfejs preko kojeg ide je ovaj ovdje 1169. Sad idemo sa ovom dole mrežom, svjetlo plavom, odnosno net3, prvo mrežnu adresu kucamo, zatim subnet masku i udaljeni interfejs isti je. I još treba da napravimo vezu između ove zelene i žute mreže, IP root 172.168.10.0. 255.255.255.0 i interfejs preko kojeg ide je 1173. Kad smo to podesili, ukucamo exit, pređemo u privileged, evo idemo prvo show IP root da idemo jeli, vidimo da sam sve tri static i kucamo copy run start, sačuvali smo. Sljedeća stvar koju treba da odradimo jeste da podesimo clock rate na svim interfejsima koji imaju clock. To je ovaj serial DC kabel koji smo koristili, vidite da ima ovaj sat, sad vidimo interfejse koji imaju. Evo ovaj interfejs ima, a ovaj gore nema, znači idemo na ovaj prvi router. Vidimo da je to SE000, ulazimo u conf, kucamo interfejs SE000. Kad smo ušli kucamo clock rate, stavimo upitnik, imamo ovdje koliku brzinu da prenosi bita po sekundi taj sat, napišemo neku evo 250.000. Kad smo to radili sačuvamo. Sad vidimo dalje koji ima. Evo ima i ovaj, trebao sam odmah ovo vidjeti, ali to nisam. Clock rate 250.000. Vidimo dalje koji ima, ovaj gore nema, ima ovaj dole. Na R2 uđemo, conft, interface SE001, clock rate 250.000, možete ju upisati koliko hoćete, ali eto, meni je ovo simbolično 250.000. Vidimo ovaj gore, to je taj koji smo ušli, ovaj dole nema sat i to bi bilo to. Exit, copy run start. I sad bi trebalo da je završeno ovo statičko rutiranje. Sad pokušamo da idemo imali veze između računara iz neke mreže s nekom drugom. Evo na primjer iz PC2 evo gore u ovaj PC3 u ovoj zelenoj mreži. Ping 172.168.9.254. Ovaj prvi paket se uvijek izgubi kad prvi put pokušavamo, tako da evo vidimo ima dalje. Sad opet kad pokušamo ne bi se izgubio ovaj prvi. To bi bilo to, znači da smo uspostavili vezu. Evo pokušat ćemo još sa tim kompjuterom na ovu mrežu net1. Ping 172.168.10.254. Prvi paket će biti izgubljen. I evo ostali rade. Znači da smo uspješno uspostavili
komunikaciju između ovih mreža. To bi bilo to što se tiče statičkog rotiranja. I još u sljedećem videu ćemo raditi dinamičko rotiranje i to je to.